Semangatlah dijalani hari-hari tanpa beban, berkarya tanpa batas, tanpa sebatas kewajiban. Nikmati tahap proses tanpa lelah dan lakukan. Gak perlu basa-basi, langsung gas dan langsung jalan. Mikrofon tetap on dalam level standby on, monitor juga on and be ready to play on. Cekis mundur suara gelombang para pendengar, angkasa on the mic and say hi, apa kabar? Modal kami, pola produktif yang utama, bukan fiktif, banyak kanal tapi tak sama. Satu nama, bahkan di seluruh Nusantara, dan tetap ada numero uno di udara. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Makin berwarna. Dan seperti biasa, kalau hari Sabtu kita bersama penyuluh Bahasa Bali Kabupaten Buleleng, dan untuk kesempatan sore hari ini kita bersama penyuluh Bahasa Bali Kecamatan Banjar. Ada Mbok Luh Made Asti SPDB, terus ada Mbok Komang Darmini SPD, ada Mbok Komang Rima Hardianti SPD, dan Mbok Putu Dian Pratiwi SPD yang akan membawakan materi pelestarian Bahasa Bali ngawit TK PAUD gitu ya. Kita langsung aja ke Mbok Dian. Untuk galas sanik paicering titiang sarang pat-pat. Kewanten sedurung kekawitin lugrayang titiang ngaturang panganjali umat. Om Swastiastu. Inggih sekadi sanes sampun disampaikan Mbok Iwawu bahwa pada acara Sore Ceria kali ini kembali penyuluh Bahasa Bali Kecamatan Banjar akan mengajak sahabat kreatif pendengar setiap Pro 2 RRI Singaraja untuk belajar atau mengingat kembali pelajaran Bahasa Bali. Ringgalahe becik kadimangkin titiang sareng papat saking penyuluh Bahasa Bali Kecamatan Banjar, titiang newe mawas Putu Dian Pratiwi, titiang tugas ring Desa Kayu Putih, wenten malih semeton titiang inggih punika Niluh Made Asti, tugas ring Desa Tigawase, wenten Komang Darmini, tugas ring Desa Tampekan, lan Nikomang Rima Hardianti, tugas ring Desa Banyusari. Inggih ide dani serang sami sahabat Sore Ceria ring DJ Kapo Megena. Ringgalhai becik kadimangkin titiang sareng papat pacang latarang indik pelestarian Bahasa Bali ngawit saking TK utawi PAUD. Inggih kaper Indonesia ring sajeroning mererausan serahine-rahine. Napi sujatine sane ngawinang kadipunike. Inggih saneka pertama make para guru rupake utawi wenten rasa gengsi utawi tanjuari nganggen Bahasa Bali, ngeraosang Bahasa Bali punika kuno utawi katro. Saking pikobat iwau punika penyuluh Bahasa Bali ngemargiang pendampingan pengenalan pelajahan Bahasa Bali ring TK utawi PAUD ring desa genah-genah tugas suang-suang sumandene preside alit-alite uning ring Bahasa Bali. Yening saking alit sampun keurukan nganggen Bahasa Bali ring sekolah makemiwah ring keluarga sinah sampun preside Bahasa Bali mawastu preside ajak tur lestari Bahasa Bali punika. Napi malih irage dados jadme Bali hidup di Bali sampun pinake swadharma iragane patut ngelestariang Bahasa Bali. Inggih sane mangkin napi manten materi sane kaicen ring TK PAUD ring sajeroning ngemargiang pendampingan penyuluh Bahasa Bali ngicinin materi sane pacang kaajahin majeng rin alit-alite inggih punika saneka pertama wenten saneka baos wastan dina utawi nama-nama hari. Saneka ping kalih nguning ngayang wastan warna ring Bahasa Bali. Saneka ping 3 wastan angke ring Bahasa Bali. Saneka ping 4 wastan angge sarire utawi ring Bahasa Indonesia kebaos anggota tubuh manusia. Saneka ping 5 wastan beburon utawi nama-nama hewan ring
basa Indonesia. Sane kaping 6 melajah nyinayang angge yening ring basa Indonesia punika kebaos memperkenalkan diri. Sane kaping 7 mirengang satwa Bali, taler sane kaping kutus permainan tradisional, taler sane kaping 4 punika kebaos gending rari. Inggih untuk materi selanturnya nih inggih punika wenten wastan dina, wastan warna, wastan angke ring basa Bali, wastan angge sarire, wastan beburon, taler melajah ninayang angge punika ketarang oleh sawitran titiang inggih majeng ring rima inggih durusang. Om Swastiastu. Inggih suksema galah sane sampun kacering padewekan titiang. Sane mangkin titiang jagi ngelanturang indik materi wastan dina, wastan warna, wastan angge sarire, wastan beburon miwah melajah nyihnayang angge. Sane ka pertama punika wenten wastan dina nganutin basa Bali. Inggih wenten punika ring Bali wenten wastan-wastan dina sane ka pertama punika Soma utawi Senin, wenten nika Anggara nika kawastanin Selasa, Buddha nika Rabu, Warespati nika wenten Kamis, Sukra wenten Jumat, Sanis Caras nika Sabtu, lan Redite nika Minggu. Ngicanin materi puniki majeng ring alit-alite mangdedangan antuk, alit-alite ngresepang nganggen gegendingan. Wastan dina puniki kasambatang tur kegendingan. Indek gegendingannya nih jagi kegendingin oleh sawitran titiang. Indek sane kaping kalih punika wenten materi wastan warna ring Bali. Wastan warna inggih punika wenten merah yening ring basa Bali punika kawastanin barat. Putih nika tetap putih, yening hitam punika slem. Kuning punika tetap kuning, biru utawi ring Bali punika pelung, hijau punika gadang, ungu yening ka basa Baliang punika tangi, abu-abu punika klau, merah muda punika dadu. Wenten taler ritat kale nakenin alit-alit yening ngiraga wenten pendampingan ring TK punika. Pitaken yani nganenin indik warna punika alit-alit sire sane uning napi basa Bali nyane merah punika. Raris wenten alit-alit sane nyawis punika kecawis red. Nah sinah sampun indike punika basa Bali sayan kaangsapan oleh alit-alite. Dados nyane pendampingan ring TK indik wastan warna ring Bali sepatutnya ne kalaksanayang. Selanturnya nih kesane kaping punika 3 punika wenten materi wastan angke ring Bali. Wastan angke nika akeh tanging telatarang titiang nyantos 2 dasa utawi 20. Sanika pertama nika 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sia, dasa. Nika angka 1 nyantos 10. Selanturnya wenten 11, roras, 13, 14, molas, 15 utawi molas, 16, 17, plekutus, siengolas, nyantos 2 dasa. Punika wastan angke ring Bali dari 1 sampai 20. Selanturnya wenten niki materi indik wastan-wastan angge sarire atau nama-nama anggota tubuh. Dalam bahasa Balinya nih punika wenten saneka pertama bo niki wastan-wastan angge sariranya nih nganggen bahasa Andap. Saneka pertama punika wenten bo, gidat, ring beten gidat nika wenten alis, ring beten alis nika wenten peninggalan, wenten kuping, cunguh, bibih, pipi, pale, jagut, jeriji, ling 5 lan ring batis nika wenten. Selanturnya wenten 5 lan batis. Nah, indik selanturnya puniki wenten wastan-wastan beburon lan panak nyane
ring Bali. Saneka pertama punika sapi dalam bahasa Indonesia niki kawasta Baliang punika wenten sampi panaknyane madan godel. Anjing nika ke bahasa Baliang dados kuluk panaknyane madan konyong. Kucing atau meong nika panaknyane madan tai. Ayam yening bahasa Baliang nika siap panaknyane madan itik. Selanturnyane bebek atau itik panakne madan memeri. Babi celeng ring bahasa Bali punika indik babi nika induknya babi nika kawastanin bangkung panakne madan kucit. Kambing yening ke bahasa Bali yang ke kambing panakne madan wiwi. Kera atau monyet nika dalam bahasa Balinya nika wenten bojok panakne madan ape. Tikus atau bikul dalam bahasa Balinya nika panakne madan nying-nying. Kuda atau jaran panakne madan bebedak miwah. Wastan-wastan beburon lan panakne sane lianan. Nah, ini selanturnyane punika wenten materi nyih nayang angge utawi memperkenalkan diri. Rikala raga ngicenin ajahan indik nyih nayang angge utawi memperkenalkan diri. Sane ka icen punika majang ring alit-alit punika inggih punika salam dumun indik panganjali umat. Nama saya nika dalam bahasa Balinya Wastan Titiang sire. Terus yang ketiga punika wenten asal atau saya dari. Misalkan titiang saking nika ngejelasang indik asal lan wenten punika umur. Misalkan nyih nayang angge nika umur saya atau tiang mayuse kude gitu. Nah, inggih antuk selanturnyane materi selanturnyane jagi ketelatarang oleh sawitran titiang indik punika galah waliang titiang dumun sareng Mbok Dian suksema. Inggih matur suksema majeng ring Mbok Rima sampun latarang materi ngantos melajah nyinayang angge nggih. Nah, ini materi mirengang satu Bali permainan tradisional taler saneka penguntat gening rare punika ketelatarang oleh Mbok Darmini taler Mbok Asti. Nanging sadurung punika sahabat sore ceria jagi tiang ajak puniki mirengang siki tembang. Nggih. Kamu lagi dengerin Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu. Sore Ceria. Tersenggah di palasan
sahabat sore ceria. Iwau sampun mirengang tembang sane mangkin kelanturang indek materi selanturnya nih inggih punika mirengang Satwa Bali. Mirengang Satwa Bali punika ketelatarang oleh Mbok Darmini. Inggih majaring Mbok Darmini inggih dursang. Suksema Mbok Dia niki antuk galahnya nih. Inggih sahabat sore ceria sane mangkin jagit latarang titiang indek mirengang Satwa Bali. Napi nika Satwa Bali? Satwa Bali ring bahasa Indonesia inggih punika cerita berbahasa Bali. Punika akeh pisan. Napi tetujuan mesatwa Bali. Lianan ring angin hiburan, suang-suang Satwa Bali punika sujatene sampun medaging pitekat-pitekat majeng ring sane miar sayang satwa punika. Majanten sampun pitekat-pitekat sane becik. Sangkaning mirengang Satwa Bali, alit-alite presida uning ring napi sane becik tur napi sane iwang. Nah, sane mangkin wenten makudang-kudang Satwa Bali inggih punika Si Siap Selem, I Tuwung Kuning, Raja Pala, I Cicing Gudeg, I Blok, Sang Lanjana, I Bawang Teken Ikusuna, miwah Satwa Bali sane lianan. Selanturnya nih, wenten ring permainan tradisional. Napi nike permainan tradisional. Ring Bali, akeh wenten permainan tradisional sane becik keanggen rikala penyuluh bahasa Bali ngelaksanayang pendampingan ring TK utawi PAUD. Santukan pepelajahan ring TK punika wantah melajah sambil mepelalianan. Sane mangkin wenten makudang-kudang permainan tradisional minekadi megoak-goakan, meong-meongan, siap-siapan, megala-galaan, megeri-gerian, metajog, megenuk-genukan, maceleng-celengan, macurek manggis, masuntik, melayangan, muah sanelianan. Inggih sahabat ceria, materi gending rare jagi ketelatarang oleh sawitran titiange Mbok Asti inggih durusang. Inggih suksema. Rahajeng sore sahabat ceria. Ring rahinene mangkin titiang jagi ngelanturang materi ngeninin indik gending rare. Gending rare puniki tembang rare sane kaanggen ngerum-rum rare mangdenenten cerewet. Gending rare niki akeh sampun wenten ring YouTube nggih. Sekadi meong-meong, juru pencar, cening putri ayu, dadong dauh, goak maling, miwah sani lianan. Sani mangkin titiang jagi ngicen imbe makudang-kudang gending rare sani karyanin titiang sareng guru-guru ring TK negeri Desa Tigoase nggih. Sanika pertama wenten gending wastandina. Nggih gending puniki jagi kebaktayang oleh semeton tiang Darmini durus. Sume anggara Buddha Respati Sukresane secara radite tusing masuk Jemet melajah apang duwek yening cening mayosina cening belok. Nggih nika diwau nggih nika gending wastan dina. Sane kebaktayang ring TK alite nika melajah megending nama-nama hari, mengingatkan nama hari nike pangten insap, pangten lali jadi diselingi dengan nyanyian biar anak-anak nike cepet ingatnya. Nggih sane mangkin lanturang ngeninin indik gending wastan dauh. Rahajeng semeng nike selamat pagi. Rahajeng tengai nike selamat siang. Rahajeng sanje nike selamat sore.
rahajeng wengi Nika selamat malam Semeng tengai sanjelan wengi Semeng tengai sanjelan wengi Nika mewas te adan dauh. Nggih, jadi nika nggih nama-nama dauh, nama-nama waktu nika wenten pagi bahasa Balinya nika semeng, siang bahasa Balinya nika tengai, sore bahasa Balinya nika sanje, malam bahasa Balinya nika wengi. Sane mangkin lanturang ngeninin indik gending rare arah mata angin. Gending rare arah mata angin jenggi kebatayang oleh semeton tiang Darmini nggih diurusen. Nggih. Kaje kelot kangen lan kau. Kaje kelot kangen lan kau. Matan aine endak uli kangin. Matan aine ala bedau. Di je gununge antukone kaje. Di je pasihe antukone kelot. Kaje kelot kangen lan kau. Kaje kelot kangen lan kau. Ni kemadan arah mata angin. Nggih, seksema niki wau nggih gending arah mata angin. Jadi arah mata angin kamen kaje niki di mana gunung biasanya nike disebut kaje. Di mana kelot biasanya dicirikan dengan adanya pasir atau laut. Jadi nike cirinya. Terus kangin. Nah, kangin nike cirinya tongos matan ai endag atau matahari terbit. Kalau kauh tongos matan ai eleb atau tenggelam. Nah, kalau kita di Singaraja nike berbeda. Kalau di tempat lain kaje dan kelot nike kadang metukar nggih. Kalau di Klungkung kaje ni ke utara, kalau di Beleleng kaje ni ke selatan nggih. Nah, nike perbedaannya. Sane mangkin jagi lanturang ngeninin indek panak buron. Nah, di nuni semeton titiang sampun latarang panak buron nike sane mangkin jagi kicen gending nyane. Nah, gending panak buron niki keciptang oleh Sinali Tunggil guru ring TK Negeri Tigawase. Nah, niki Bu Kadek suksema gati niki Bu nggih sampun menciptakan lagu Panak Buron. Gending Panak Buron niki jadi kebaktayang oleh semeton titiang Putu Dian Pertiwi. Nggih durus. Inggih sane mangkin titiang pacang ngajahin puniki megending gending rare Panak Buron nggih. Pirang nggih? Tai panak meong nying panak bikul apa panak bojog wiwi panak kambing bangkung memen kucit kaung bapan kucit sedang tampah ento madan celeng. Yes. Suksema dia niki antuk gending panak buron nggih. Jadi untuk di TK nike nenten akeh keijen gendingnya biar anak-anak itu cepat dia menangkapnya. Kalau semua nanti anak-anak TK itu kan belum cukup untuk mengingatnya. Jadi wantah menike panak buron sane keijen nggih. Sane mangkin lanturang ngeninin inde gending rare angge sarire. Gendingnya nih niki rambut niki rare penyingakan pengarasan irung untuk cangkem niki karne
niki karne, niki kante, niki tangan, niki susu, niki susu. Wotang odel silit, wotang odel silit, niki cokor, niki cokor. Nah, nike nanti gendingnya nike diikuti dengan gerakan sambil menunjuk arah. Inggih, nike becik pisan nike mau asti nggih Nggih. lagu gending rare ngenen indi angge sarire punike. Iwau semoten sawitan titiang nike sampun nelatarang ngenen angge sarire nanging sane ketlatarang punike soro angge sarire punike nanging mebase andap. Nah, gendinge puniki becik sampun mebase Basa napi wasane mau asti punike. basa alus Nggih, basa alus inggih. Nggih, nike becik pisan nike rikala penyuluh basa Bali laksana yang pendampingan ring TK suang-suang. Nggih, niki rambut punike yening basa alus ne punike tetep rambut. Nggih. Yening rare punike nike wantah basa alus ne Nah, alis. alis. Alis punike bahasa halusnya Indonesia. rari gitu Rare, atau nggih. wimbe. Yening penyingakan punike bahasa Indonesia punike Mata. mata. Yening pengarasan punike kebaos Pipi. pipi utawi wajah nggih pipi nggih. Pipinya. Irung punike kebaos yening bahasa Indonesia ni punike kebaos Hidung. hidung. Nah, untu punike kebaos gigi. Nah, wenten puniki cangkem punike yening bahasa Indonesia punike kebaos Mulut. bibir. Mulut. Kalau Utawi bibir mulut. lambe dia. Nggih. Yening karne punike kebaos Telinga. telinga nggih. Yening kante punike kebaos Leher. leher. Lening tangan tetap punike tangan nggih. Indek susu punike Kalau bahasa susu ni ke sama dia bahasa Indonesia juga Ya, susu. susu. Tapi kalau bahasa Bali andapnya ni ke kan nyunyu nge. nggih. Weteng punike Bahasa Indonesianya Nggih. perut dia. Iya, betul sekali. Ngeneng udal punike Odel ni ke pusar kalau Iya. bahasa Indonesianya. yen silit punike Nah, silit ni ke pantat ya bahasa Indonesianya. pantat nggih. Yeneng cokor punike Bahasa Indonesianya kaki. Ya. Nike indek gending rare angge sarire. Nike mau bahasa alus nggih. Sane mangkin gending rare adan jeriji 5 nggih. Sire sane ngeningang puniki Ijriji 5. Nggih, tiang. sarang mau asti nggih. Nggih. Sane mangkin durus mau asti. Nggih. Lagunya Inan lima di jeni dini kengken kabare jeriji tujuh di jeni dini niki jeriji tujuh jeriji linjong di jeni dini sing dadi bengong jeriji elek di jeni dini sing dadi nyolek jeriji kacing di jeni dini niki anggon ngancing nggih. Jadi nika nggih. Jadi kalau inan 5 dalam bahasa Indonesia nika inan 5 napi ibu jari. Kalau tujuh napi bahasa Indonesia ya? Telunjuk. Telunjuk. Linjong. Nah, ini jari linjong. Kalau bahasa Indonesia jari linjong napi ya? Jari tengah. Jari tengah. paling panjang. Jari jerijilek. Nah, ini nama jerijilek. Kalau jerijilek bahasa Indonesianya? Jari Jari manis. Biasanya sering diisi ya. cincin nggih. Iya, jari manis. Yang terakhir nih ke kacing. Kalau Kelingking. iya bahasa Indonesianya kelingking nggih. Nika diwau lagu adan jeriji 5 nggih. Sane mangkin lanturang ngeninin indek gending tresne mekesami. Nah, gending puniki tiang polihang saking sinalih tunggil penyuluh bahasa Bali sani dumun boleh tugas di Banyusri tapi mangkin lagane sampun pindah ke Karangasem nggih. Mbok Yuni niki lagunya tiang baktayang nggih. Lagu niki ke baktayang dari Mini sani ngendingang. Yang suksema mangkin lagu Tresne Makasami. Siki tiang tresne biang
kalih kalih tiang tresna aji, tiga tresna ari raka, siki kalih tiga tresna makasami. Nggih, jadi nike nggih tresna makasami puniki kalau bahasa biang. Nah, biang bahasa Indonesianya apa? Ibu. Ibu ya, jadi ibu itu bahasa Balinya nike, bahasa halusnya biang. Kalau bahasa andapnya pun nike, bahasa andap biang apa? Mimi. Terus ada aji. Nah, aji kalau nike bahasa halusnya. Kalau bahasa andap aji, bape. Kalau bahasa Indonesianya baru bapak nih. Kalau ari. Nah, ari nike bahasa halus dari adik, bahasa Indonesianya juga adik. Terus rake nike bahasa halus dari Beli kakak atau kakak. bahasa andapnya nike ada beli, ada mbok nggih. Nike lagu tresna makasami. Nah, makin jadi numun Mbak Asti. Gending tresna makasami puniki bahasa Indonesianya niki lagu satu-satu. nggih. Iya, satu-satu yang ditranslate ke bahasa Bali. Becik pisan niki Mbak Asti nggih. Nggih. Sane mangkin lanturang ngeninin lagu siap-siap. Nah, gending puniki kangen rikale alit-alit ring TK nike pelalian. Pelalian terdolanan nggih. Sane sedurung pelalian siap-siap puniki mulai atau dilaksanakan nike wenten dumun gendeng nih untuk mencari pesertanya nike wenten lagone. Nah, lagu niki ampun wenten di YouTube nggih. Lagone Polsino geju ko timbul basang gede, Polsino geju ko timbul basang gede, kerewa mulukan sate goa, celekes nganceng. Nah, di mana nganceng berarti nyanan di sana dia posisi anak yang diambil untuk mengikuti kegiatan siap-siapan ke. Jadi siap-siapan itu ada 2 anak nanti yang berdiri menggunakan kaki nengkleng, ya nengkleng nanti. Jadi untuk mencari pesertanya nike lagi dinyanyikan lagu niki. Polsino geju ko timbul basang gede, Polsino geju ko timbul basang gede, kerewa mulukan sate goa, celekis nganceng. Nah, di mana nanti posisi nganceng berarti itu yang lagi diambil anak untuk mengikuti permainan siap-siapan ini. Jadi 2 anak nengkleng. Nanti lagunya siap-siap bieng ketemu siape ijo, saling gebok, saling cotot ye mepalu, encen ye mekeo, nyereksek batis nyani ulung, encen ye mejujo, sina ento ye anekala. Nah, jadi ini permainannya nanti ada 2 anak yang nengkleng, tapi yang mana nanti jatuh tidak kuat nengkleng, jadi menjujuk dia, berarti dia yang kalah. Jadi Berarti itu dia yang menyanyikan lagu ini. ya, nanti teman-temannya yang menyanyikan, dia yang lomba nengkleng 2 anak TK ini gitu. Kepermainan siap-siapan ya. Ini ada lagi satu lagu dari guru dolanan di TK Negeri Tigoase, Beli Gede namanya ya. Tapi ini lagunya katanya sudah pernah tampil di Art Center. Iki becik pisan beniki nggih. Nggih. Lagunya menten pilih niki. Ong bulan manyongkok di buleleng eleng lu ngapetu nelue mlai bang bisa lue cang codet serbuk timbul ada kapang ada golek tu mangsek tunganya penyu kaki lolo kaki nyer lalepe lali yang pak kejitin mentul gitu lagunya ya. Jadi saya belum hafal lagunya ini ya, karena ini guru Pak Gede yang menyanyikan. Anak-anak TK di sana lebih pintar menyanyikan ini karena setiap dapat
kegiatan dolanan menyanyikan lagu ini. Salah satu lagu untuk permainan dolanan. Tadi kan ada permainan dolanan. Meguak-guakan Nike jadi kemanten lagu yang bisa disampaikan. Mungkin Mungkin sampun Nike manten. Nike manten. Nah, yening titiang punike lagu-lagu punike pasti ke tiang keanggen dari kali ngelaksanakan pendampingan di TK Kumarastana Desa Kayu Putih. Santukan penapi yening tiang ten selingin indek gending rari. Anak-anak TK tuh pasti ke bosen belajar bahasa Bali. Kurang semangat. Yening tiang selingi belajar bahasa Bali punike nganggen gending-gending. Otomatis anak-anak tuh semangat nyanyinya sampai dia pulang pun dari sekolahnya di jalan dia menyanyikan lagu Nike. Ketemu tiang waktu niki sarang alit TK, ketemu tiang pas ke pasar ke pekan pun Nike. Bu Dian, tiang sampun bisa megending panak beburon Bu, kini gendengnya Bu. Otomatis dia tahu nama anak-anak beburon utawi panak beburone punike adan-adane uningine santukan sampun gendingange otomatis punike pasti diinget lagunya nike. Iya. Nggih, pasti yen mau asih punapi yen ngajaring melaksanakan pendampingan ring TK punike. Di TK Pateh kinten pun. Biasanya lentiang nike semeng sebelum anak-anak mulai ke kelas nike tetap lagu-lagu yang diciptakan nike dinyanyikan satu-satu sampai semua lagu apa lagi sudah habis lagunya baru dia sembahyang baru masuk ke kelas gitu. Jadi tetap tiap pendampingan ke TK nih yang kasih gending dulu menyanyi karena pendampingan paling mengenal nama-nama hari, mempetekan baru nanti sebelum ke kelas dikasih lagu dulu dalam berbaris baru masuk ke kelas gitu. Nggih, pasti ke yang begendingange ingat bae nike. Iya. Nggih. Yang mau darmi pun api. Yang tiang ditampakkan nike gendeng-gendeng rare nike di akhir biasanya nggih. Di akhir sebelum anak-anak mau pulang nike. Tetap nike biar lebih semangat lah. Sebelum dijemput oleh orang tuanya, mereka lebih semangat untuk menyanyi dulu. Oke, Nggih, nggak terasa pun iki guys. Sampun mau jam 5 pun iki nggih. Nah, sedurung punike niki gening pepelajahan sanit yang wau latarang sareng sawitran titiang punike ngenenin pelestarian basa Bali ngawit TK utawi PAUD. Nggih, nike dari alit punike sampun keajahin basa Bali. Nggih. Naki sasaran untuk penyuluh bahasa Bali punike program kerjanya tuh dari TK SD nike wenang yen SD punike wenten kelompok belajar yen TK wenten pendampingan nggih. Pina ampun dados puniki materi puniki dados keanggen tekale nglaksanayan pendampingan ring TK suang-suang nggih. Nggih wantasa punike titiang sareng papat sampun latarang materi nggih. Yen wenten keuangan titiang sareng sawitran titiang nas pengampura nggih. Sapunapi antuk ngelimakang basa Bali ni mangda alte dangan ngeresepang nggih. Inggih punika lianan meraosan nganggen basa Bali taler nganggen gegendingan sane ketah ke bawah sekarari nggih. Nggih niki wantah sapunika sane preside titiang aturang sareng samaton titiang. Yen wenten bebaosan utawi bahasa titiang taler samaton titiang sawitan titiang sane nenten manut titiang ngelungsur gengrene pengambura inggih titiang puputangan untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Inggih tiang waliang ke penyanyi. Kamu lagi dengerin Sore Ceria. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.